Ngibingelele babukeli bevumani film lokukhuluma ngovumani walile kwamhlabela enganawo Swanini madoda kuthiwa ile phansi kwakhubalo noma ngingasashongo ukuthi kuthiwa lenziwa kanjani. Babukeli ngibhlungu kakhulu ngoba nibona nje la eceleni kwami nginosisi wami ubukeke emncane kodwa hayi kuNkulunkulu umkhulu uNkulunkulu sisi wami. Ngiyabonga sisi wami ukuthi ufike la kwivumani film. Although udaba lakho luzolithinto ezinye indaba sike saba nazo phambilini. Ungangitshela kabanzi ke utshele nababukeli ukuthi yini ekubeka la njenganamhlanje sila sihleli kule ndawo. Sanibonani babukeli, igama lami ngu-Amelia ngisuka. Ngizokhuluma ngalolu daba la olungiphatha kabuhlungu. Ngiphatha kabuhlungu lo daba, angikazi ngisho ukulibekezelela. Angikazi ngisho ukulibekezelela udaba lwami. Lingumngani wami, ngeke ngizwe ngisho ukuthi umngani wami kodwa but ngizothi siyazwana nje. Umngani wami unokungixoxela ngodaba likama wakhe obusy nabo Ben 10. Yebo. So njengoba ebusy nabo Ben 10 ujalo ukungixoxela nje ukuthi nje uma wakhe ubusy nje like aka concentrate nje kubona like wenza zonke izinto nje engasile phambi kwabo yonke le nto leyo. Siswami ngabe umama osukhuluma ngaye uyena muphi mama umbonephi ucacisela umbukeli ngoba uzongibhalela mina khona umuntu omshili ukuthi khona umuntu ombonayo and then nomuntu ojwayelana nawe uyaxoxela and ukhathazekile. Umama ngimbone kuma social media, I think igama lakhe bathi uMazet, ya kukanjalo nje ngibhalele lesi story ukuze ngizwe ngaye ukuthi yini le engaka ayenzayo einganeni zakhe ngoba ezinye uyazisho ezinye uyaziphika angazi ukuthi isona ziphike azithandayo. Njengoba ngile ekhaya ngifuna ukuthi simfonele umama uMzet because lento le akayenzayo ilimeza kakhulu ingane zakhe. So but njengoba ngila angazi noma ungangisiza yini ukuthi simfonele ngimtshele ukuthi akayiyeke lento ayenzayo because again akubona bokuqala labo bentena anabo mhlawumbe owes4 because lo wesibili bamdubula because ngicabanga sengiza ngamahebezi thiwa insurance yasivuthiwe again oqala ubentena wakhe lo anaye because uyabafihla lababanye uthulisa kakhulu uSandile ngazi noma uSandile uyamthanda yini noma kodwa mina sengisabela impilo yakhe because manje laba abanye bafa nje kabuhlungu because lo olandela uSandile bamvala ngesicamelo ngoba phela iinsurance yasivuthiwe. So that's why nje ngicabanga ukuthi lo mama lo ufuna imali nje ayikho into ayifunayo ufuna imali because nje yabo nje uSandile uyena ohamba phambili nje uSandile because laba abanye akabezwa kahle uyabafihla laba abanye athi nje ufuna imali kuphela bese etholileka imali mhlawumbe uzoba right aphinde athola omunye futhi uBen 10. Ngokubuka kwakho umama Zethu ngabe mhlawumbe liqiniso ukuthi according umngani wakho engathi ngokubuka kwakho umngani wakho mhlawumbe yakuxoxela ngabe iqiniso ukuthi umama Zethu una 44? Ayingeke abongo ngokumbuka kwami ngathi mdala I thought futhi udlulile na 44 mhlawumbe no 50 something because umdala uyayibona nje nezenzo zakho ukuthi nje ufuna ukuba njengomntwana ufuna ukuyifanisa nje njengeingane wenza zonke izinto zeingane. Manje nifunda ugrade ba nifunda eclassini elilodwa noma mhlawumbe nifunda esikoleni esisodwa nomngani wakho? Sifunda esikoleni esisodwa nomngani nami kodwa sijwayele ukuthi mase sigoduka sihamba sonke because vele naye abangani akuyona into yakhe because uhlushwa ilento le bazobuka as if like bazomthatha ngenye indlela yabo bazomthatha ngenye indlela bazothi nawe uyamnyekelela uma wakho ezinto ezenzayo bese beyamhleba. Yebo. Ngabe wena mhlawumbe uvele weza yini kuwena noma wena mhlawumbe kwenzakalani noma mhlawumbe uvele wakutshela nje lento le ngoba ekuthemba? Cha ukuthi uvele weza kumina because mina ngumuntu vele open so besijwayele ukuthi sihambe ndawonye because ngiyambona ngolunye usuku happy ngolunye usuku akekho happy ngivele ngimsukele nje ngimbuze ngelinye ilanga ngithi hawu nganami yini kwenze njani ayi asuke angaqala hlala udabeni
asuke nje angahlali dabeni ashonele nale vele ngisisa sihlale phansi ngithi sihlale phansi mngani nami ukhuluma mina ayikho into engayazi ngawe ayikho into ongayazi ngami asihlale phansi nje sikhuluma hayi wasehlale dabeni ke waxoxa ke wathi uma wakhe nje na akasamfuni uma wakhe yena umuntu angamfuni nje empilweni yakhe because wenza zonke lezi zinto lezi wa Ben 10 loyo ufika endlini akanqeni futhi ukubashaya akanqeni nje ufika noma enze noma yini nje endlini enze noma yini so that's why nje wangihlalisa phansi wakhuluma nami wathi uyathemba ukuthi uzoba right nje bese khonela ukukhuluma nomuntu ngibuye ngithande khona ukuthi abanye omama nje babuye bafane nowami omama yabo mina wami omama uqoqekile akasona nje isakazi akasakazi nje akayona nje into ongayithola noma kuphi uhlonipheke ngalendlela yokuthi nje ungaze ufunga ukuthi nje mhlambe khonta yenzayo mhlambe enkulu yokusabisa or something kanti cha yabo nje umamzethu kumele nje afunde ngempela ukuthi afane nabanye omama because manje uphazamisa izingane esikoleni uphazamisa ingane engqondweni ingazijike nje ibe umuntu onenhliziyo embi kanti akanayo inhliziyo embi because nasesikoleni akasa concentrate akalaleli nje nothisha mabemfundisa ufunda lokho nalokho kuphela Muthi mama wakhe akasakazi ukhuluma ngakho ukusakaza mhlawumbe umsakazi noma sengisho ukuthi akayena umuntu omthola noma kuphi ahambe sakaza ahambe nje uyamthola kuphi cha akayena leyo nhlobo leyo uhlezi sendlini noma emsebenzini kuphela Ay mama siyabonga ukuthi ukhulise iqhawe leli la ukhona mangabe uzoyibona le video yabo iqhawekazi manje siswami awusho umngani wakho mhlambe bungakazi ucanga mhlambe uyajola ke ngoba umbona mhlambe ephatheka ngomjolo ayingeke kuphatheke kambi ngomjolo because akayena vele nomuntu oxoxa ngawo uhlezi nje eseyincwadini zakhe into afocus kuyona incwadi zakhe yabo nje nasesikoleni udrophile kakhulu because bekuyena nje uhlezi beyi-highest esikoleni yena behlezi beyi-highest naseklasini obethela idifiketi inkinga uphazamiswa ile muva ekhaya because abayinaki ifundo zakhe abamnaki noma wakhe nje akamsizi ngalutho yesikole Ingabe mhlambe uBen 10 uyisima kanjani mefika lapha ekhaya lika mamzethu siba njani isimo umngani wakhe akaza kulandisa ngalokho uBen 10 mefika ekhaya lika mamzethu mekhona umamzethu uziphatha kahle ngane mengekho umamzethu uyibashisa imoto uyayikorobhisa uthi nje mengayenzi leyo nto leyo uzoyishaya ake kufika umamzethu uyiphathisa nje angazi noma uyingane zakhe noma yini kodwa kuyafana ngoba ezinyakazazi ngoba umamzethu uyayifihla uvela athi ezabhuti wakhe ikhona nje okubuhlungu kakhulu lokho because nje umngani wami naye wavela ngenhlanhla ngoba wasuka kubaba wakhe wayezohlala nomamzethu kanti ubengazi ukuthi uzobhekana nesimo esinje kubaba wakhe bephila kahle kabi Ngikuzwa ukuthi uyabakorobhisa ngiyakhumbula umamzethu uke wathi enye ingane lingana nayo Ben 10 lo kwenzeka kanjani lokho ubawashisa nemoto bakusame group age bakusame group age kuyenzeka futhi thola ukuthi abangani bakhe bahleli bonke manje yena akasakwazi ukuyohlala because usaba lesasithunzi lesesenzeka ekhaya usaba lesasithunzi sokuthi uzofika lapha yana bamthathise nabo ntanga bakhe ngeke samthathisa kumuntu serious because ivele uma wakhe ujola nomuntu omncane olingana nabo okusame age yabo ngamhlamba bakazi bamgolozela bake bamgolozela cause ubekafike nje engaphathekile kahle thola ukuthi nje mhlawumbe ubephuma esitolo asho ukuthi yazi ngiqhabaze ubani bani ngenxa kama labone nepage lakhe seliyaphela lapho nepage lakhe seliyaphela cause akasenayo lo amfutho lo ukuthi nami ngumuntu kubantu akasakwazi ukuyiveza cause uzothi uyayiveza kuthiwa ayikahle wena uma wakho ukuthi nokuthi uBen 10 lo umamzethu nje usemisa nasejimini cause uyamkhokhela cause nje basho nginani nokubambana ngezandla
nengane kaMamZ bashona ngobamba nezandla uMamZ mase eqalekisa ingane ethi yazi uzolala ungadlile la endlini hayi wena uzolala ungadlile or nje ngizokubamba ngezami izandla because leyo nto ayenziwa kumuntu omdala asho nanokuthi nje ufuna ukuthi athi nje ubaba wakhe athi lo mange ngize ngisho ukuthi ubaba wami lo umuntu engicishe ngilingane naye so that's why behlezi bexabana that's why besho ukubambana ngezandla nje inkosi impela okunye kungicika kakhulu ukuthi umngane wami ukangixoxela ukuthi mayefika nje endlini mhlawumbe ethothi ubuye esikoleni uyashisela thothi nje uyafika nje bafundzana iyogurt meyebuza nje yena ukuthi hawu ma kwenzakalani uthi yindaba nenkinga yini mesidla amadanone indaba uzongijabulisa yini wena ngalendlela angijabulisa ngayo lo hayi wena because angeke uzungijabulise ngeke uzunginike lento koza nginikeza yona yabo iqiniso ukuthi indoda kaMamZ yashona iqiniso because umngane wami uyawake wangitshela bathi omakhelwane bake basho ukuthi unesandla semfene okay because ngathi wamfakela umuthi wamagundwane yebo because nomakhelwane nje umngane wami uyangitshela ukuthi omakhelwane ngathi abasamfuna endaweni ngathi nje bayamdikila because uletha imfundiso embi uletha imfundiso embi emphakathini naseyinganeni nakubantu abadala uyabahlaza because imdala yebo because imdala akumele ngabe wenza lento ayenzayo njengoba sisuke sisesikoleni nje imina obuye aphathe ukudla ukuze ngikwazi ukuthi naye akwazi ukudla ngibuye futhi ngimncede lento zamantombazane ke samantombazane sibuye sibe nezinto ezidingakalayo usethengelwa yimina because uvela athi uma wakhe nje ngeke uzukuthola ukuthi because wesile ubaba wakhe izolo manje usezoba isono ngoba wesile ubaba wakhe izolo so that's why nami ngibuye ngimuthi ngento ezincane because manje akekho umunye umuntu ombhekile yimina sekufana nami sekufana nosisi wakhe kuyena sengifana nosisi wakhe because ayikho into angangixoxeli yona nami ukuze ngikwazi ukumsiza yebo ngabe wena ukhona mhlawumbe uke wamtshela kini ngalolu daba lolu noma esikoleni niye namtshela cha bakekho because nje sihlezi soba 2 noma sigoduka siyahamba soba 2 ukuthi nje sifunde emaklasini ahlukene because eklasini lakhe ngiyaye ngifike ethola ukuthi ulele uphatheke kabuhlungu ngimbuza ukuthi right ke mhlawumbe at sometimes angahle ngimbuza ukuthi right athi angry right sometimes ngimforce ngithi idla because uyazi nawe udaba lakho ukuthi lunjani ngeke ukwazi ukuthi ufike ekhaya nasekhaya futhi uzofika uqala usebenze futhi before udle nasesikoleni nje behlezi bekhombisana ngaye nakuma social media bamkhombe bamhleke so that's why ithathe leli thuba lokuthi aze kumina because ungibona njengomuntu ocomfortable ukuthi ngangixoxela because nje nasesikoleni nje waya kuphi so that's why bengekho comfortable uxoxela omunye umuntu that's why ezile wazoxoxela mina into engicika kakhulu nje but ukuthi nje lo mfana nje ngathi akazi lutho yona into engicika kakhulu le asivele simfonele nje uMamZ umuthi akazi lutho ukhuluma ngani ukuthi akazi lutho ngikhuluma ukuthi nje yena akazi nanokuthi uzeleni lapha kuMamZ uMamZ ngathi khona umshikashika nawo afuna ukuphusha ngalo yamfana manje yena akaboni hey usisi wami ngabe mhlambe awusabi ukuthi ubeke impilo yakhe engcupheni awumsabi uMamZ hayi nakancane nje mina nginomalume bami yabo nje nakumali faka libuya nodaka mazubane kayibandlo ya hey mazubane hey ngiyaphisa nami so ingane zami zibe proud kanje ngoba proud ngumzali wakho uyabona kodwa ke wenza into right ukuthi uzelana for ukuthi ulwela umngane wakho uyabona because babukeli ngaze nizibuzo sometimes ngibona abanye abantwana sebeyihenga uyabona baxake kabanye ukuthi awuyini kade hayi kunento enkulu kade sime ngayikhuluma abanye bamhleke uyabona angazi noma singazama yini ukumfonela uMamZ siza ukuthi unga-answer yini ngikwazi ukukhuluma naye ngalolu daba yebo ikhona number yaMamZ onayo ngizongifayela number yaMamZ lapha yonke indlela idlula la ngiyabonga
Sawubona mama uyaphila? Yebo, ngiyaphila. Siyaphila. Ukhuluma noVumani la kuVumani Films. Yebo. Nginengane la ewumngane nengane yakho. Ya isi khona isicelo nje ufuna ukucela sona mamzethe regarding udaba lakho lwaziyo noBenson. Okay. Sawubona ma. Yebo. Unjani? Ngiyaphila nami. Ngithunyelwe umntanakho la. Uthi usekhathazekile ngezinto ozenzayo phambi kwakhe. Ngenxa yakho ya Ben 10 uSandile. Cela uhlukane noSandile ma. Baba. Cela uhlukane naye ngiyakucela. Baba. Cause uhlukumeza ingane zakho. Hayi, akawo umthwalo kumina. Noma ngabe umthwalo khona sisuku. Inkinga ukuthi zona ziphatheke kabi ayikwazi nanocontribute esikoleni. Ucele mina njengomngane wakhe ukuthi ngimsize ngalolu daba. Bengicela ukuthi ngikwazi. Inkinga ukuthi uhlukumezekile yena manje. Akamaphethe emadosana wena. Kuyafana nakuma social worker abazoza kuwena. Ukhetha mabathini nje abantu. Bathini abantu ngempela. Ngalento yenzayo ukuthi ukhetha uBen 10 unengane zakho. Hayi mama yimina ofonayo hayi ukuthi ingane nayo etime eningi. Buka ke mama manje ke into enza la ushiya imoto uhamba ngamathekisi. Awu. Indaba ngamathekisi indaba ungatshelanga uSandile kuhambisa. No, ngendlela nayo. Benendlela naye wena ukhetha ukuhamba ngethekisi. Awu. Hayi balekile kuwena. Yo. Hayi kunzima. Hey mamzethe lento yakho lena ngoba ngekwazi ukuya kulungile. Kusho manje isicelo sengane uyasiphika. Ew. Ngezwa bushini lo muntu lo ngivele ngiyivala ifoni. South Africa ungathi unemoto ukhethe kuyama ngethekisi ngenxa ya Ben 10. Futhi yena obalekile empilweni yakhe ukudlula ingane zakhe. Futhi yena ubalekile usayikhombisile ukuthi akalendaba. Ngoba usaziyo kama social worker. Okhombisa khona ukuthi noma zingalahleka noma zingenze njani akanendaba yena. Yena beno Ben 10 wakhe nje uqedile. Yebo. Babukeli siyanithanda kakhulu noma ngabe kuphi lana ekhona nonke Africa yonke nabaseba America siyabona lapho ukuthi niyakhomenta noma ngabe kuphi ko Botswana, Swaziland, KZN, eGoli siyanithanda, eZimbabwe, Malawi siyanithanda. Amen Africa yonke.